bwabwo abari bafite nibashake bakomeze babugire nawo abagiye kubakorera ibyamfura mbi bagiye ahubwo barabateguje bati aha ibyo murye mu biryo none kandi murye muhage musenge isengesho rya nyuma abasali musale kandi abajya gusengera ku bikuta by'i Yerusalem mugende mu bisengereho kuko inkuba y'umuriro igiye kubanura. Ni Mojtaba Hussein Khamenei Ayatollah wa Irani utangaje yuko ashaka gusibanganya Israel ku ikarita y'isi ngagasuzuguro ka Israel ntabwo arako kwihanganirwa. Iki gihimbano cya Leta Zunze za Amerika ngo ni Israel bagomba kugisiba muri kara karere dore ko Israel ya kera ari Palestine ngariko kuva aba bayahudi cyangwa se abazioniste bo muri kara gace bakomeje kuba inkozi z'ibibi abica abakora nabi abakomeje gutera amakuba abaturage muri Amasezerano bwo hagati. Ayatollah Mojtaba Khamenei ngagomba kuvanaho aba banyabibi agasigira abaturage umutekano akarere kose kagatekana. Umurekozi w'Uburasirazuba bwo hagati ndaje tugaruke ku magambo ye yatangarije Israel kandi si wenyine ahubwo afite umufasha ari we Hezbollah igomba kumufasha muri kino gikorwa cyo kurimbura Israel mu gihe Israel ikomeje gukora ibikorwa by'amfura mbi ku baturage batuye muri kara karere ndetse no ku bihugu byose byo muri kara karere muri rusange aho bahamya neza cyane ko Israel ibyo ikomeje gukora atari byo kwihanganirwa. Hanyuma ivyo ndabigarukaho. Turukiya isa nijijwe mu ntambara nyuma y'icyo Ukraine ikomeje gukora muri Amasezerano bwo hagati. Urabyibuka Ukraine yarashe bwa mbere ku bwato bwa Iran muri Caspian Sea none barashe n'ubwato bwa Ghana Erdogan Tayyip baraburatsa none Erdogan wabanje yabaho umuburo usa n'uwanyuma arabwira ati sha mwabagabo mwe buriya umutinda rotarya mwebwe muratera mugatera Turukiya kweri Ottoman ubwami bwa Ottoman nagwa apfa kubukoraho gutyo gusa. Uyu muburo uturutse Ankara ukagera kuri Kiev nuza ari umuburo utera ubwoba nyuma yuko ariko nanone muri Kiev ibintu bitaboroheye ibisasu umuturumbuko biturutse kuri Moscow byongeye kwinaga ku gihugu cya Ukraine ari byinshi cyane kandi biri gutera igihombo gikomeye. Ibyo turabigarukaho. Sibyo gusa Dubai wiri kuraswa bikomeye cyane. Irani yakamijeje ibihugu z'Abarabu biri mu kaga gakomeye ku rwego ruhambaye bihaye gufatanya na Leta Zunze za Amerika none bari kubizira ku buryo buteye ubwoba. Ibi navyo bimbaze nze mbikubwire uko ibintu byifashe muri cya gihugu cya Amerika Zunze Ubumwe z'Abarabu i Dubai. Ari nako kandi nanone ndaza kubwira ikijyanye n'intwaro za kirimbuzi nako tuvugaho mu kanya gashize. Kim Jong Un nateguje Amerika n'Ubuyapani guhura nirimbuka nisekezwa bihambaye bitewe n'ibikorwa bikomeye cyane Kim yifuza gukora muri kara karere cyangwa se ibikorwa bikomeye cyane igihugu cya Koreya ruguru gishaka gukora kihaniza ibihugu by'Iburengerazuba bw'isi bifatanya n'Ubuyapani aho n'Ubuyapani bukomeje guhenuka abagomba kwibasirwa mu buryo buhambaye cyangwa se atagomba kugirirwa impuhwe n'igihugu cya Northern Korea. Byagenze gute wisamirane bwo buje bute kandi tumenyereye ibyo muri Amasezerano bwo hagati byose urabimenya ngo ikaze tujyane ku musozo. Urakoze ikaze genda umugwa kamanzi uruwande ikaze kuri mwese. Ibikomeje kuvugwa muri Amasezerano bwo hagati ariko kandi nanone bikagira ingaruka ku isi yose ni ivy'urugamba rutoroshye hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ibihugu zo mu kigobe nabyo bigenderamo igihe Iran irimo kurasa. Hanyuma rero Israel bivuga yuko ariyo baje kurokora kuko ngo Iran ishaka gukora intwaro za kirimbuzi izo kurimbura igihugu cya Israel. Ngo Israel yo kuzakomeza kubaho ku ikarita y'isi kubw'ibyo Leta Zunze za Amerika ishaka ko umucunguzi w'abazioniste deke nabo babashinze afatanije n'Ubwongereza bw'Ubwongereza no Faransa bashinze Israel dufite uyu munsi atari ya Bibiliya ngo kugira ngo rero bayirokore bayirinde umututu w'imbunda waturuka ku Mojtaba Khamenei ngo nuko bagomba kuza kabuza ibikoresho by'intwaro za kirimbuzi bya Leta Iran.
kugerwaho muri make Isirayeli nibe yakibasirwa n'iterabwoba rya kirimbuzi riturutse kuri Iran mu gihe Iran yaba yamba ubushobozi bwose bw'intwaro za kirimbuzi nk'izagira intwaro za kirimbuzi. Umuyobozi mukuru mushya wa Iran asa nkaho arimo kwandikira Bwana Bibi Isirayeli ibaruwa ikomeye irimo ubutumwa buhambaye bw'ibyo Isirayeli igiye gukorerwa. Mu butumwa bwagizwe mu itangazamakuru rya leta ya Iran Mojtaba Hamnei yanditse ati amaherezo Isirayeli zarimbuka. Ati at the end Israel will be wiped out. Ati kubwa nyuma na nyuma ise izahanagurwa ku isi. Ariko bitandukanye na se Ayatollah Ali Khamenei wahanuye mu mwaka wa 2015 ko Isirayeli itazabaho nyuma y'umwaka wa 2040. Mojtaba yirinze gushyiraho itariki iyo ari yo yose kuri ubwo buhanuzi bwo kuzarimbura Isirayeli. Ariko uko byagenda kose Isirayeli igomba kuzarimbuka. Buretse ise wa Mojtaba ni Ayatollah Ali Khamenei nyakwigendera wishwe ku 28 Gashyantare uyu mwaka ubwo bino bitero byo muri Asazo hagati byatangiraga. We yahanuye ko Isirayeli nyuma y'umwaka wa 2040 itazabiriho. Nubara neza n'imyaka ingari gusigara 14 nako ni 3. Uyu ntiwagiye se? Imyaka 13 umwana avutse uyu munsi azaba atarashinga ibere kandi umuhungu azaba atari yagera ku rwego rwo kujya mu gadoresa. Azafite imyaka 14 gusa kugira ngo Isirayeli baze bayitimbuye bayirimbuye bayihanaguye burundu. Niko Ayatollah Ali Khamenei yarahanuriye Isirayeli. Mbere kumwica Iran yagize umujinya ukomeye cyane ndetse w'umuranduranzuzi. Bavuga ko bagomba guhorera se Ayatollah Khamenei nyine ise wa Mojtaba kandi ko Isirayeli igomba kuzaryozwa iki cyaha bakoreye Iran. Nimba Ayatollah Ali Khamenei yaravuze ko Isirayeli izarimburwa mbere gato y'umwaka wa 2040 cyangwa se umwaka wa 2040 uzarangirana no kuranduka kwa Isirayeli. Tukaba turimo kubona Isirayeli igihangana na Iran kandi Iran ivuga ko idashaka komeza kubona mu karere kose umutekano muke. Hanyuma ibigo byose bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari muri Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, ibikoresho byabo byinshi bakari kubihungishiriza muri Israel. Nyine indege za gisirikare zarashishwaga Iraq zari ziparitse muri Arudeyire zari rukankanywe Afra zari rukankanywe izari muri Jordani zari rukankanywe ndetse n'ikigo cy'ubutasi ya CIA aho cyakimukiye muri Jordani baragitimbuye barakirasa bica mu basirikare benshi. None ibikoresho byinshi n'abasirikare benshi ba Leta Zunze za Amerika bakaba ari kwimukira muri Israel. Ibi ntibishobora gufungurira amarembo Iran igatimbagura Isirayeli ngo rikirukanamo umunyamerika bikarangira Isirayeli bayihanaguye ku isi koko babivugaga. Benshi bati nubundi Mojtaba ashobora gushyira mu bikorwa gahunda ya se ariko we akagira vuba cyane ntategereje umwaka wa 2040 ugere bakunde barimbure Isirayeli. Uburyo bwo kuburira Isirayeli buje mu buryo bushya cyane aho uyu muyobozi agiye yitonda mu buryo budasanzwe akinda kuvuga byinshi kuri Isirayeli ariko aje gutera noneho umutima uhagaze abanya-Israel. Abazioniste ngo bagomba kumva ko bagenderewe. Hagati aho Mojtaba yongeye gushimangira inkunga ya Iran kuri Hezbollah muri Liban, agaragaza neza ko inkunga ya Iran kuri uyu mutwe ikomeje kuba ingenzi mu ngamba zayo zo mu karere kandi ko Hezbollah izakomeza gahunda zayo zo kwirindira umutekano. Mu butumwa bwe kuri X bwagenewe munyangamukuru wa Hezbollah Sheikh Naim Qassem narwanya uwo mutwe yavuze ko kurinda Hezbollah ari inshingano ya Iran kandi asaba ko yasabye ko ibikorwa bya gisirikare bya Israel muri Liban bihagarikwa burundu kandi nta mananiza nimba bashaka kumara kabiri. Ibi yavuze nyuma yuko Hezbollah yohereje nanone ubutumwa bwemeza ko ishyigikiye Repubulika ya Kisilamu ya Iran mu gusubiza iri tsinda. Mojtaba yatangaje ko nta nzira ihari uretse jihadi cyangwa se intambara ntagatifu kurwanya icyo bise igitero cya Amerika na Israel, shatani nkuru na shatani ntoya, ko bagomba gukomeza gukora ibishoboka byose akarwanya intambara ntagatifu jihadi. Umuyobozi wa Iran yashinje kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel igitugu n'isenya mu gihe yerekanaga Hezbollah nk'ingabo ikomeye mu kurwanya Israel. Batakubwira ngo Israel yarimbuye cyangwa se yatimbuye Hezbollah nawe ukaza kuzemera gutyo ukavuga uti wa mugani Israel ntakitagize ngo irwanye Hezbollah. Ahenya Hezbollah yagiye iyo ihwarije ntumba kuri Israel ndetse yagiye ibera ikibazo gikomeye cyane Israel inshuro nyinshi ku buryo kugeza amagingo ya ngaya Hezbollah
yabangamira inyungu za Isirayeli haba muri Libani haba no muri Syria. Moshtaba yashimiye itsinda rihagaze neza nubwo ngo rimaze imyaka myinshi rihanganye n'ibitero, avuga ko kurwana kwaryo byabaye isoko y'ubutwari ku bantu bashaka kwibohora ku cyo bise ubwibone bwo mu isi. Ngo bano bibone bise bashaka gukandamiza abandi, Hezbollah yakoze umurimo mwiza wo kwibohora imbaraga zabo. Moshtaba yanasubiyemo politike yashyizweho na se, ashimangira ko ubwitange bwa Irani mu kurinda Hezbollah bukomeje kuba ubw'ingenzi aho kuba ubw'igihe gito. Yashimiye abarwanyi ba Hezbollah baguye muri iyi ntambara barimo n'uwahoze ari umunyamabanga mukuru Hassan Nasrallah. Urupfu rwe rwabaye igitambo gikomeye cyane. Yiciwe mu bitero bya Isirayeli ku butaka bwa Tehran, aho yari agiye gushaka uburyo bazazanira amahoro aburasirazuba bwo hagati mu biganiro. Abarwanyi bitanga ibitambo ba Hezbollah bahinduye iri tsinda kuva ku giti cy'umuti bahinduka ahubwo igiti kinini gihesha ubuzima icyubahiro cya Libani mu isi yose ya Kiyisilamu. Moshtaba yasoje ubutumwa bwe asabira abarwanyi ba Hezbollah, abahoze mu gisirikari n'abaturage bo muri Libani bakuwe mu zabo n'imiryango y'abishwe, agaragariza icyizere cy'uko uyu mutwe uzatsinda uko byagenda kose amaherezo uzagera ku nsinzi. Agira ati mukomereze aho ngaho shahu, intambara muri kurwana ni intambara nziza, tubari inyuma iminsi yose. Iyi mvugo nta gushidikanya ni mbi cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli, nyamara impinduka ikomeye ishobora kuba mu byo Moshtaba atavuze. Bitandukanye n'igihe cya se cyo kubara imyaka 25, umuyobozi mushya wa Irani nta tariki ntarengwa yatanze yo gusenya Isirayeli burundu akayigira amatongo, ariko asa n'aho ateguza ko byanga bikunde bazabikora kandi ubushobozi bwo kubikora babwibitseho. Muri make Isirayeli ishaka yumvira umuburo wa Irani ngenze make, aho bayibwiye ngo ive yiri kwirukanka kandi yirinde kongera gushotora intare itayabiza cyangwa se idahita irya inyamaswa yitwa Zionist, niko babita, ngo ni shitani ntoya, mu gihe Amerika bayita shitani nkuru, ndetse bashushanya n'ibinyamaswa by'amahembe, bagaragaza neza cyane ko ari abantu bo kurwanywa koko mu ntambara ntagatifu. Ibi rero bikaba bikomeje gushimangira cyane uburyo Isirayeli ishobora kwibasirwa bikomeye n'igihugu cya Iran. Bwo hagati hari igihugu gikomeza gushakwa uburyo cyakinjizwa muri aya makimbirane ariko kikanga. Ubwami bw'Abaotomani, Turukiya ibarizwa muri Asia hagati ariko no mu Burayi, ni kimwe mu bihugu bigize ibihugu by'i Burayi ndetse na OTAN. Mu minsi ishize ubwo urugamba rwa Iran rwatangiraga, barayishotoye Turukiya ngo yinjire intambara na Iran. Muri make bani na Iran barase Iran musilamu ku musilamu, ariko Recep Tayyip Erdogan, umugabo w'umunyabwenge cyane uvuga ijambo ry'umutse, wari umaze iminsi ateye ubwoba Isirayeli ayiteguza kuzayirasa, ati hoho n'imbaraga zagiye mufite tuzabatera, amagambo asa nka gutyo, ati tuzabakubita tuzabarimbura, akoresheje imvugo iteye ubwoba. Ati aka karere tuzi umuntu gateshejemo umutekano ni Isirayeli. Netanyahu urabwiwe ngo hagarika ibitero. Netanyahu umenye ko Turukiya ikurikirana. Netanyahu umunsi tuzaguhagurukira uzatubona, ntabwo uzabona naho guhungira, nushaka uze intwaro za kirimbuzi natwe turazifite. Ni amagambo yavuzwe mu kwezi kwa gatatu na bwana Recep Tayyip Erdogan wakangaga Isirayeli. Ariko siko bwa mbere, na mbere yaho mu ntambara ya Gaza, bwana Recep Tayyip Erdogan yigeze kuvuga yuko Isirayeli gukomeza gukora ibitero bagiye kuzahereza abasikari muri Isirayeli bakajya kuvana ubutegetsi bw'Abazionist. Byose kagenda bihoshwa n'amagambo. Ariko Isirayeli nayo yaje kongera gukomeretsa Ankara, ivuga yuko ngo nyuma ya Iran bazabasigaje umwanzi umwe ari we Turukiya, Recep Tayyip, yakunga se Istanbul, Ankara, umujyi umwe muri yo nzi kuwuza, ariko umugwa mukuru ni Ankara. Rero ngo Isirayeli zabisigaranye uwo mwanzi wenyine ari we Turukiya. Mu minsi ishize rero Iran yarasiwe ubwato mu nyanja Caspian Sea, cyangwa se mu nyanja Caspian iri haguru gato ya Iran iteganye na Turkmenistan ndetse na n'Uburusiya mu gice cya ruguru cyane. Ni ubwato bwari buzanye ibicuruzwa muri Iran, ubwo Ukraine ivuga yuko bwari ubwato buzaniye ibikoresho bya gisirikare, ahubwo Uburusiya babivuze kwinshi. Gusa
Zelensky wa Ukraine yemeje yuko bakoze igitero koko kuri ubwo bwato kandi cyagenze neza, ashimira ingabo ze ko zitwaye neza. Gusa mu kuvuga atyo Zelensky akavuga yuko bakoze igitangaza muri Caspian. Ku rundi ruhande Iran yavuze yuko ibingibi Zelensky atabyitumye, ahubwo yabitumwe na Bibi Benjamin Netanyahu ngo barashe kuri bwa bwato bwa Iran. Nyuma Iran iteguza Ukraine ingufu zihambaye zo kwihorera, aho bazakoresha imbaraga zidasanzwe mu kwihorera kuri izo bitero. Zelensky yesa akoresha Sibiha n'isubanye n'amahanga wa Ukraine ngasabe imbabazi igihugu cya Iran, barebe ko batabarase. Iran iti imbabazi turazibahaye ariko ibyo mwangirije mugomba kubyishyura. None ibitandukanye n'ibyo ngivyo, igihugu cya Ukraine gisa naho noneho cyongereye ubukana bw'ibitero, na Turukiya bayikorera nk'ibyo bakoreye Iran, nk'uko n'ubundi mbere basaga nk'aho bari kurebana ikinyori bitewe n'ibijyanye n'intambara yo muri Ukraine. Uti byagenze gute none kuri abangabaho? Erdogan ntukamukinishe, niko amagambo yanditse n'amakuru byinshi yabanje kuvuga. They are not. Erdogan wavuze cyane cyane ku gitero cyagabwe ku bwato bwabo, ati ntimugerageze rwose gukora ikosa, uko ibingibi murabizi neza ko mwabyishyura ikiguzi gikomeye cyane. Turukiya irasaba ko Uburusiya na Ukraine byarangiza intambara nyuma y'uko ubwato bw'ubucuruzi bwa Turukiya burashwe n'indege zijya pilote hafi ya Novorossiysk, bigatuma abakozi babwo bakomereka bikomeye, bikanatera ubwoba ko ubwato bw'abasivili bugiye kuba ahantu ho kurwanira. Ubwato bw'imizigo bwa Rolling Roloff Nendesta bwari buturutse ku cyambu cya Novorossiysk cyo mu Burusiya ku nyanja yirabura Black Sea bwerekeza Isimson mu majyaruguru ya Turukiya, ubwo bwagabwagaho igitero nko metero 30 by'amazi uvuye ku nkombe z'Uburusiya. Ubuyobozi bw'ingabo zirwanira mu mazi za Taliki bwavuze ko izo ndege zijya pilote zangije aho ubwato bwari butangiye guhaguruka, binateza inkongi yakomeje kwaka nyuma y'uko abakozi babwo bahise bava mu bwato bagasa naho bahunze urupfu rukomeye cyane bari bazaniwe n'izi drone, azikomeje ukaba ibitero bidasanzwe kuri buno bwato. Abanyagihugu 13 ba Turukiya bahise bimurirwa mu gace ka Novorossiysk babifashijwemo n'ingabo z'Abarusiya zirwanira mu mazi. Abategetsi ba Turukiya bavuze ko abasale batatu bakomeretse bikomeye cyane, nubwo raporo za mbere zagaragaje ko umubare w'abakozi bakomeretse ari 4. Kapiteni w'ubwato yavuze ko Ukraine ariyo yari inyuma y'icyo gitero, avuga ko hari indege 6 cyangwa se 7 zitagira abapilote zagizwe muri icyo gitero kibasiriye ubu bwato bwa Taliki cyangwa se bwa Turukiya, nkuko byongeye gushimangirwa n'iki gihugu cya Turukiya cyangwa se n'abakurikiranye iby'iki gitero. Bikavugwa neza cyane ko Ukraine ariyo yabagize uruhare rukomeye cyane muri kino gitero kibasiriye ubu bwato bwa gisivile bwari buzana ibicuruzwa Turukiya. Bikaba rero bigoye cyane cyane kwemeza iki cyangwa se kiriya, ariko bikaba bikomeje kwibazwaho byinshi cyane impamvu Ukraine yagabye igitero kuri ubu bwato bwa Turukiya, mu gihe Turukiya ivuga yuko itifuza ko urugamba rukomeza kuba hagati y'ibihugu biri no guhangana, kuko bizateza igihombo gikomeye ndetse bikomeje guteza igihombo nyirizina kuri igihugu cya Turukiya, ariko nacyo gishobora guhita kigira icyo gikora. Ibitandukanye n'ibyo rero, Turukiya ihamya neza cyane ko inshuro nyinshi yagiye isaba Ukraine kwirinda cyane cyane gukwirakwiza intambara mu bindi bihugu. Muri make basaba Ukraine bati nimba murwana n'Uburusiya murwane n'Uburusiya, kandi niba mushaka kurwana n'abanyaburayi twese mutubwire natwe twitegura intambara. Ukraine ariko kandi ku rundi ruhande ikavuga yuko ifashwa n'ibihugu z'Iburayi kwirinda amatati cyangwa se guhangana n'amakimbirane akomoka ku gihugu cya Russia, ibitero by'Uburusiya bashaka kurubirwanya no kubitsinda bafashijwe n'ibihugu z'Iburayi. Ibihugu z'Iburayi, Ubwongereza, Ufaransa, ibihugu nka Pologne, Romania, Ubusuwisi, Finland
byagiye bitanga inkunga yabyo ku gihugu cya Ukraine, harimo ibikoresho bya gisirikari. Ubwo ni nyuma ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatanze ibikoresho byinshi, hanyuma Abadage bagakurikira batanga ibya kabiri, Ababiligi nabo bagatanga inkunga, muri diplomasi, muri politike nyine, ndetse no mu buryo bwa gisirikari, kugira ngo bafashe iki gihugu cya Ukraine gukomeza uburyo bw'urugamba ndetse n'ihangana ritoroshye muri kara karere cyangwa se muri ziriya nzira, aho urugamba nyirizina rukomeje kuba isibaniro mu buryo bwihariye cyane. Ibi rero bikaba byongera nanone icyoba cyangwa se byongera ubwoba bwinshi bw'uburyo bino bitero bishobora guteza umuvundo, bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane ku banyaburayi. Turukiya iramutse yinjiye muri iyi ntambara nk'imbaraga za kabiri muri OTAN, cyangwa se nk'afite igisirikare gikomeye cyane muri OTAN, ba kabiri nyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamwe bashimangira cyane cyane ko ibyo byaba bigiye gutuma akarere kose kisanga mu mirwano itoroshye mu buryo bukomeye cyane butigeze butekerezwaho, ndetse bitaba n'akarere gusa, ahubwo ushobora kurangira Turukiya yivanye muri OTAN kandi igatangira kuraswaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo kandi Isirayeli no yayita ibyungukiramo bugufi cyane, cyangwa se mu buryo bwihuse, nka bamwe bakomeje gushimangira cyane cyane ko umwanzi wabo ukurikira nyuma Iran ari igihugu cya Turukiya. Ubwo rero Turukiya bagahita bayihagurukira none icyarimwe, uvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli bagahagurukira Turukiya bakigabaho ibitero byihariye cyane. Ubu rero biracyateye ubwoba ndetse no kwibaza byinshi uko runo rugamba ushobora kugenzwa, nimba Turukiya ishobora kwinjira muri aya makimbirane mu buryo bweruye cyangwa ishobora kugendamo gakeya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Turukiya yavuze ko hari ubundi bwato bwa gisivili bufitwe na Turukiya ya Sale, nabwo bwagabwe igitero nyuma yo kuva nanone kuri Novorossiysk. Ankara iburira ko intambara ya Ukraine n'Uburusiya ishobora gutuma Ankara ubwayo yinjira muri aya matati, ikigira muri kino kibazo ubwayo, ikajya guhangana n'igihugu cya Ukraine gishaka guteza igihombo igihugu cya Turukiya, icyo Turukiya ivuga ko idashobora kwihanganira na gatoya, kuko bizaba bigiye gutera igihombo gikomeye cyane. Yaburiye ko ibitero nibitahagarara birazana ukwiyongera gukomeye cyane kw'ibitero, cyangwa se biraza kuzana ihangana ritoroshye, aho Taliki ishobora nayo guhita yinjira muri aya matati, ishobora guhita yinjira muri aya makimbirane, igateza igihombo gikomeye cyane igihugu cya Ukraine, ibyo kigize kigahura n'igihombo noneho gikomeye cy'uruhurirane nk'uburyo budasanzwe bwo guhagarika Zelensky, ngo n'ibitero bye bimeze nk'iby'ubusazi, niko igihugu cya Ankara kibivuga. Gusa ariko kubangamira inzira z'ubucuruzi ntabwo ari ikintu cya none. Reka ibingimbe nk'ubivuyeho gatoya ngaruke kuri iyi ntambara yo hirya. Nuvuga ngo iyi ntambara muri Amasezerano hagati irimo byinshi cyane biri kuvugwa. Ubu abi Dubai, abo tuzi nk'abacuruzi bakomeye cyane, nabo bari kwibasirwa bikomeye ku rwego rudasanzwe. Abacuruzi ba Dubai barimo kwibasirwa n'ibitero biturutse kuri Iran, ari byo bitero nanone bavuga ngo bikomeje kwibasira iki gihugu kuva amasaha y'igitondo mu rukerera, aho Dubai yahindutse isibaniro ritoroshye. Dubai bayibasiriye ku rwego ruhambaye, Dubai bayibasiriye ku buryo buteye ishozi, nk'uko amakuru aturuka indani mu binyamakuru byariya abyemeza cyangwa se abivuga. Igihugu cya Amerika Zunze Ubumwe z'Abarabu gikomeje guhura n'ibihombo bikomeye cyane kuva aho runo rugamba rutangiriye nyirizina, kuva aho iyi ntambara itangiriye. Bimeze bite rero? Haravugwa iki? Nk'uko amakuru ashimangirwa ku masaha karekare mu masaha y'igitondo, igihugu cya Amerika Zunze Ubumwe z'Abarabu cyagiye kumva cyumva mu kirere ibisa n'ibiturika, aho Iran yari yabateguje neza ko ibigo bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri kino gihugu bizibasirwa. Iran yaje rero kurangiza uwo muhigo yababwiye, bivuga ko imiraba y'amashanyarazi cyangwa se imiraba y'imiro yumvikanye Dubai, ibisasu byinshi byaturikiye mu gace k'inganda ka Jabal ya Ali mbere yuko umuseke utambika cyangwa se mbere yuko butandukana bucya. Umwotsi munini w'umukara, inkongi z'umuriro zakwirakwiriye hose, hanyuma kandi amavideo akomeza kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza iki gihombo gikomeye cyane Dubai yatejwe n'ibitero byaturutse kuri Iran, kandi ari ibitero biremereye cyane by'imbaraga.
nk'uko byongeye gushimangirwa cyane nk'uko byavuzweho bikomeye, biravugwa ko agace k'inganda ka Jebel Ali muri Dubai kahuye n'ibisasu bikomeye bitandukanye, aho raporo zo muri aka gace zivuga ko nibura ibisasu 7 byumvishwe minota 20 gusa masaha ya kare yo kuwa gatatu masaha y'igitondo kare. Hanyuma amashusho yasangijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umwotsi mwinshi w'umukara uzamuka mu kirere ubwo inkongi zari zikomeje kwibasira igice cy'ingenzi cyane cya Jebel Ali, kimwe mu bigo bikurura abantu muri Asazuba bwo hagati gutwara ibintu muri rusange. Impamvu y'ibisasu ntirasobanuka neza, abayobozi ba Amerika ntacyo bari babivugaho, gusa kwibasirwa kuri uruganda nanone bishobora gutera akarere kose gucumba, nubwo hari ibivugwa ko ukwirakwira kw'intambara mu karere byaturutse ku ndege ya pilote Irani yarekuriye icyarimwe. Amakuru ntago aremezwa ubwayo cyangwa se ba nyir'ubwite na Amerika z'Abarabu ngo bavuge yuko ibitero byaturutse kuri Irani bibasiye agace k'inganda kabo. Gusa ku isaa 2:40 za mu gitondo ku isaha y'aho ngaho n'ubundi humvishijwe igiturika. Ntawe uriyitira icyo gitero, ntawe uravuga ko ari wagikoze, nubwo mu itangazamakuru akomeje kuvugwa byinshi. Nyuma usibye ibyo rero biri gutangazwa cyangwa se biri kuvugwa, Irani hari ingabo zishyigikiye zitwa abahuthi bo muri Yemen nabo bamaze iminsi bagwa bitero kuri Arabia Saudite. Bamwe batangiye kuvuga yuko bishoka cyane ko ibitero byaba nanone biri guturuka kuri kiriya cyerekezo muri Yemen, bikaba byageze no muri kariya karere. Nta birasobanuka neza, dukomeze kubitegereza. Nkujyane kuri kirimbuzi batangiye guteresha ubwoba Leta Zunze za Amerika. Kim Jong Un ngaritegura gukora igikorwa gihambaye arasa ku gihugu cya Leta Zunze za Amerika ndetse n'Abayapani. Yego, ni Kim Jong Un. Ubushyamirane bw'intwaro za kirimbuzi bwongeye kuvugwaho kuri Korea ya Ruguru, kandi kuri inshuro kwaguka kw'ingabo z'Ubuyapani nibyo biri mu byago bikomeye cyane, cyangwa se kwagura ibikorwa by'ingabo z'Ubuyapani byo biteje akaga. Nk'uko bitangazwa n'inyamakuru zo muri DPRK, Korea ya Ruguru, mushiki wa Kim Jong Un n'umuyobozi ukomeye wa Korea ya Ruguru, Kim Yo Jong, yavuze yuko nyuma y'igeragezwa ryo kugerageza kwa Tokyo barasa misile ya Tomahawk yakozwe na Leta Zunze za Amerika. Mu itangazo yatangaje itangazamakuru rya Leta ya Korea ya Ruguru KCNA, Kim Yong yaburiye ko Pyongyang izakoresha andi mahitamo ya gisirikare mu rwego rwo gusubiza icyo yise ihinduka ry'Ubuyapani mu gisirikari, aho Ubuyapani bwongereye imbaraga zabwo. Ubwo rero ngo bari gutanga ikimenyetso kuri Pyongyang. Kim Yong yavuze ko ni Kim Yo Jong yavuze ko Ubuyapani ari igihugu cy'abagizi ba nabi mu ntambara. Ashinja Tokyo kuba ikoresha imvuru za politike ziriho ubu kugira ngo yongere vuba ubushobozi bwayo bwa gisirikari. Yavuze ko Ubuyapani burimo kureka inyigisho zabwo zo kwirwanaho nyuma y'intambara, bagahindura ingabo zabwo zo kwirwanaho zikaba igisirikari gishobora kugaba ibitero zo kwirinda no kuyobora ibikorwa by'intambara mu mahanga. Muri make ngo Tokyo ishaka ubushobozi bwa gisirikari bwarasa kure cyane. Ariko Tokyo siyo yonyine yanenzwe ibingibi. Kim yanashinje Leta Zunze za Amerika kuba zitera imbaraga mu kongera igisirikare ubushobozi, igisirikare cya Tokyo, bagatanga ibisasu bya misile bya Tomahawk, bagahindura amato y'intambara y'Abayapani kugira ngo akoreshe ibyo bisasu, no gushyigikira gahunda yo kugerageza ibisasu bya misile bya Tomahawk babigeragereje muri Tokyo, icyo Pyongyang ivuga ko ari kibi. Yavuze ko Amerika ari iri inyuma y'ibikorwa bya gisirikare biteje akaga by'Ubuyapani. Kim abura ko Korea ya Ruguru izasubiza mu buryo buzatuma Ubuyapani bwumva ko umutekano wabwo wahuye n'akaga gakomeye. Mu mburira zikomeye kuri Tokyo mu mezi ashize yagize ati dukwiriye kwicuza. Ati Kim uyobora ishami rishinzwe amakuru n'inyandiko za politike mu ishyaka ry'abakozi riri ku butegetsi muri Korea ya Ruguru, yavuze ko uburyo Ubuyapani bukomeje guteza imbere intwaro zo kurasa kure bushyira Korea ya Ruguru n'ibindi bihugu bituranye biri hafi cyane mu kaga. Ngiraho ko Pyongyang izashyira andi mahitamo ya gisirikare imbere, nubwo atasobanuye ikizo ngamba zishobora kuba zikubiyemo. Use kubura ingamba zirenze za Japan. Uyu muburo ukurikira Ubuyapani bwakoreye igerageza rya Tomahawk yakorejwe na Leta Zunze za Amerika, yavuye ku bwato bwa Aegis
bwahagurukije iyo misile buri mu bwoko bwa GKK mu nyanja ya Pacific. Tomahawk ni misile mu bwoko bwa ballistic ikoreshwa cyane mu kuraswa ku ntera ndende, ashobora kugera mu ntera y'ibirometero 600 ndetse n'2400 uvuye aho yaba ihagurukiye. Iguruka mu kirere cyo hasi ikoresheje nanone uburyo bwo kugenda ihuzahuza amakuru, ikaba yagera rero ku ntera nini cyane ku rwego ruhambaye. Hanyuma rero nk'uko bigaruka nk'uko bikomeza kuvugwaho cyane muri bino bitangazamakuru byo muri kiriya gihugu cya bitangazamakuru byo mu gihugu cya DPRK cyangwa se cya Korea ya Ruguru, nuko ngo Uburusiya nabwo bwiteguye kuba bwatanga ramfort. Rero kuba Tokyo yarageragereje iyi ntwaro ya Tomahawk byatumye Pyongyang ibona neza cyane ko Tokyo icyo yifuza ari intambara nta kindi. Ubwibyo ngo Irani nubwo irwangana ku ruhande rwayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pyongyang nayo iritegura guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwambaro w'Ubuyapani. Ngaho isi kigiye kuba amakaga gakomeye. Ni bya byago biremeye cyane kimwe ku kindi bikomeje kuba mu isi biteje akaga. Noneho reka tukomeze makuru ariko vugwa hirya no hino ku isi muri rusange, tuyakurikirana hanga ku muyoboro mugari wanyu. Ubaze kugira byiza, mugubwe neza, amahoro imishano y'ubwenge byifurije. Shalom.